Chingrum nang chathan nang chingthur nang po thepi en ponsi sarupathar ahawara long CEM radatumpen kaching ki chathana maipi ke paman pon. Nilutum karbilo chale so Bokojan district committee pen CM sara phan matang tin nilutum ati phan suri choro pajalo Bokajan subdivision ke parlopon lakhain ko rahini sarupathar MAC constituency ke parlopon balipathar madi sangtihiri number adorso thongnok be pathua klamalong sarupathar ahawar aradatum jasimet ki sungpik ang bongpen ke pajok jia phanpura CEM Dr. Tuliram Ronghang sarupathar aradatum ben chingki chathana jaimek deng ponlo lasela ramon faltum do bodi ada ala deng ponang poda chuaprang na ni puri putang lo kolaso KSA officer repairing a persimet punai pidano laban ladak pilu dum chalo consensi de jilu punai lalo lapen ke Jameson timua ke hai dak thongnok be Jameson timong KSA mai phulo tiripi alangli dak thongnok be managing committee sekolah talangli presiden lo la sidang sekolah bang dak teachers bang katuri tu la silaturi lo hok lo non karbiang long high school la pen ME school la pen LP school la pen high secondary la pangum peten vacancy gitu ke 800 plus la 800 plus ne tumnon prabjin pen non advertisement people athena tumba chini lo nang ke KSMI fu ye non ke teachers appointment PG pulangte te teacher tum sipi nang yu hala advertisement people la tum bansi ko interview hang po la sopisi litum interview mesen pelong telang kumasi appointment people the right to education act parliament long pass det pen aphi bangke lake nangvek ji lapen ke lecturer professor manji pulaga net slab do vek nangji lake NCT guideline lo lasi prabjin pen litum non advertisement people process bangke education department tum claim bom lo lasi la prabjin pen advertisement people la sopra nili nane pen ke bando pulong ke banangi do pulong long tepek apai do teachers pulong de lada bang ne tum chingwai po lasu nili lada RD pen RD and pen claim ye pan ni bori pon po la pen ke mohe dala mohuri rong pharakai dak kupine lang kadure do o busipu lang ki juna lang kachuti kiara tum siksa pik lasi mohori rong pharakai irrigation department do bodi puputro malodake gotoma irrigation onang bodi durga nangdak survey tha survey pen do pulong te yem ta toloda singwainang monhola so central bank ke wan GI scheme hai ladak pilutin chong Bangso rat pen kaching kia mei pialong alohisar po man pen Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang Karbiang long Autonomous Council Deputy Chairman Avijit Crow Sarupathar MAC Sangpi Kadom Terangpi MAC Sorbon Kumar Telenga Lapenang Parta SGP GP Sarupathar Aradatum Chenglok ki Ongdong ki theke dingadong chatong dunsi Mei RD Doklong pen Mei Deng Ponlo Laben bangso mai pialong CEM, MLA, EM, MAC atum sarupathar aradatum apan jumesen alam the than tikyang si mei mesen pen pachon ponlo. Local MEC के लिए लेपी नदीम, MLA के लिए लेपी नदीम, MP के लिए लेपी नदीम, मिनिस्टर के लिए लेपी नदीम, ऑफिसर सुम के दाम लेपी नदीम सी के चेंग सीलो, चिंगथोंग कॉन्सेंसी लोंग मोराब लोंग पेन चेंग पोंडो रातन अंचोरा पेट पेन सायंग देखे चे चार आन बांग एकलिम पिलाप लो, लापेन रांग थुसियो को मुगासोंग, लापेन रांग थुसियो को चुपी को लो, लापेन रांग थुसियो को इंग्लोंग के जॉय, लापेन रांग थुसी बोरपुंग तारपुंग, लाहे दिम bang momang mom sila sut claim pon mom lo lapen ke nona bang ke dak akon sen si sin dam pen si ratum pen che than chi mung ji la ratum ke sung ka pe jok je pan si kar bang lo to mas council pen tum la so sa ing ke po asi ratum lo si
damna po council ang ton sida ke ban damno principal secretary pen chenglo secretary ke doan officers ke doan dak bang la lo em la pen ke em ke doan mdc ke doan ta dak ini bang si emele tanang dunno la si ra pen ke chingki ke thana sayang de la non yotum booklet ason PRG sia consensi ratum nange pian application isia booklet PRG la so det pen ke nil tum ko cheklu nia phi tender center call po okola so cheklu nia phi ban pen an yok sompo ningkani siang bong lahaya sai ang deng kapitang ye pasi bori pon sung nai ke hala ka pura lote ateng no tuar pen anding ke chelai le to lang pen tuar bang ke ni nona ko bang ke penan ke pin pon to lo da asi pratin pen la so ningkanang bong tender da call po la pen ke apor nang ji kan siang mo si chun ji plai ke la hai the black tu pinga kamang se da ke la si la hai to ara tang ye pha lempon po la pen da sia bang ke da ka chu ki ara tu mandang si sa ko ku wala so mo hat mohria rong phar mohri rong phar la so na kal tu pen da son department tu phar kum pilo dan skin ke de kon pen dar tu chu ki ara tu ta abar cycle ke Onrei pen pulong te Karbila Autonomous Council pen lake ne ponpo forest department tum hanil kumpiel jongsi dak Karbila Autonomous Council pen thang hukum pi pin pen si lahaya asang ki pur pulong te lake dake ne la katu ki ara tum ke mane lake dake mama hala tumange ke nam pon ke latum ta tum ke nam pon lake la si la so bange tu Karbila Autonomous Council pen ke je latum han endu nangji atuman na pinela mohor tumana tuman tangka puisa endo nai kitang itu Sir, dante la non ke bang singkan na semet kabir itu nim tolong aja lah labang ke Delhi pu lambang ke nipang dak leh kala da coaching wail te karbi sunim surong aja bang ke dak karbi people hu taralang solong si biber me labang se udah mi bang ta da ko Delhi da bidang ta me hai setar ningkan sek pen bang ke dak karbi people hu taralang so gidi si oda bang ke itu jak party dom jipu pe pin pen karbi ang long day pus kami pon pen oda prime minister pan hang pen itu major inclusion ke song ala autonomous state ala ma kuthak pin ta pang dak long pu phan sir ekbar question sir please PJR visa apa thak XPM Arvin ron kaning je apa Muat mana nang. aproman lagi do bete piniya sa aproman no tidak eviction po pula so jo sa aproman lo aproman mane high court hai non case do bom gazette notification da ha case do bom mohot ke mohata ni lithan case do bom mohot ke lake sub judice sipulo lake eviction long le ala na konde mo court po lasi da case ke non da high court do bom la judge la lasi mo high court para raided pen official litum lake eviction long ma ala so final verdict lasona pijar fisilang na tuma tatha da judu koloni pen khan bosti tame aprange phong eviction kurilo eviction det pen afi da bangke ako high court dam juilo high court pen chidan se ako ningkan ke thom office ako itu mon final verdict pisin tum ako eviction kurilo ঠিক লাসন দেখাছি langkai janta nili eviction kurilo 1671 atumhan houses adon lai mekai laplo pahino laplo ge koyen da pahino pi laplo sida me latumako high court dam dera masti che bandar masi ko dutuko amat chidan lo nikani ni phi ke ko langkai janta hai thuder lo ako eviction long pop lasinon ge high court sulibom la News report Karbila